Чувашстан Республикасы, Комсомол районы, Тукай Урта мектеби директоры Сабиржан улы Наил Зарипов. Biz bugün Kazan şehrinde mektep direktörleri hem Tatar tili hem edebiyatı okutuvchilar için uyushtirilgan seksiya o'tirishida qatnashdik. Darsdan da hozirgi vaqtda Magarif ülkesinde alib borilayotgan she'rlik turida siylashuv menda kerak deb o'ylayman. Shulay bugun biz chig'ishlar yasadılar. Anda bilim tecrübe ortaklaştı, bilim eşyanlığı turunda seyrediler. Siz qayda ishlaysiz? Özüm direktor vazifasını alıp baram. Bizning Kazan şehri, bizim avlumuz 80 kilometr. Bizim de özümüzün biz kaya yaşayız. 500'den artık bulgan hocalıkta 2200 kişi yaşayır. Özümüzün mektepte, özümüzün halk milletimiz yine okuyor. 548 bala, hem balalar bakçası var bizde. Şulay biz özümüz saf Tatar, özümüzün tilinde aralaşırız, sileşiriz. Bizning balalar sani yıl sayın artıp bara. Birinci sınıfta bize yıl sayın 30-32 bala kelir. Şolay bizning paralelli klaslar bizde birinci klasdan alıp 9. sınıfa kadar AB var. Şolay bizning Tatar tili hem derslerine kelganda men 4. maktabimde birinchi sınıftan alıp 4. sınıfa kadar bizning 5 ders hesabında 5 saat okutulan hiç Tatar tili hem 2 okutuv edebiyatı deb atalındı. 5. klasdan alıp 11. sınıfa kadar bizning alar hiç hesabından bara 2 Tatar tili hem 2 edebiyat. Şulay yok bizning özümüzning meni aytırga kerak. Gururlanıp da aytib bo'lganda shekar bizning avlimiz da zo'r bizning maktabimiz girilab ishlab kela shekar Allah'a. Bizde halk bir kayada gitmeyip özümüzün evi bağaylarının cillerinde tiplenip kalalar. Şulay bizde şimdi şusunda etkem kele bizning çın özümüzün saf Tatar tilinde söyleşiriz. Bizde aytırga kerak medrese işlep kele, bu воскресный школа deb aytırga kerak endi. Takayский общественный dom ruscha aytgandan Tugay mahallasi medrese deb aytırga kerak. Bizning balalarımız ahlak terbiye dersini shinbe seshanbe günlerine yeriler. Haminde şusunda etkim keleyim, şu bizim balalarımız kayadır bizim hazır bitinde kimse teatrganlar meni kurup nechaqak direktor ayta alan kimse teatrgan bizde balalar anday kayadır внутри у школе учутта bizde teatrgan balalar yok bizde. Даже bir vakit bizim statistik boyunca sırayla rayon nankiler karayılar statistikler nixon sizde yok diye. Bizde şeker andaylar yok. Burada bizning özümüzün derece değil, özümüzün kolektifning derecesi, rukovodитель olarak bu bizning var ustaslarımız birge apalar bilan birge işimizni alib boramiz.
Шулай безнең моны остазлар елы безнең укытучылар остазлар елы, моны мин үземне руководитель булсам да, үземнең ишемне без үзебезнең остазларыбыз белән барабыз. Алардан киңәш алабыз. Монда безнең руководитель үзебез, без үзебезнең административный персонал, без үзебез утырып киңәш итәбез. Ну, бер нәрсә булса да, без кайдадыр бер проектта катнашырга телибезме, без кая булса да, без әйтергә кирәк, кадрлар кирәк. Әгәр безнең битендә укытучы балаларыбыз алар яхшы тәрбия алмаслар иде, әгәр безнең укытучыларыбыз алар яхшы булмасалар, белемнәре алар арзанрак булса, менә безнең әйтергә кирәк, укытучыларыбызны да безнең конкурс белән безнең авыл битендә, безнең авылда торабыз, без алар белән киңәшләшеп, безнең яхшыларны, белемнәрне без алырга тырышабыз. Өзіңіз қайсы предметті алып барасыз? Мен өзім алып барам физкультура предметін, тренер. Самбо, рукопашный бой,